Hari impamvu nyinshi ukwiye gukora subscribe kuri iyi sheni. Impamvu zimwe mu zikomeye harimo iyi sheni yitwa Gitinyiro TV. Hari impamvu nyinshi zikwiye gutuma ukora subscribe. Niba ukunda amakuru agezweho, niba ukunda ibintu bigezweho, niba ukunda kumenya amakuru mu ba mbere, rwose ngiye nshobora kuguha amakuru y'icyumweru ukagenda wazagaruka ku kindi cyumweru ugasanga ya makuru naguhaye niyo ari kuganirwaho ku zindi mbuga nkoranyambaga. Niba ushaka kumenya impamvu nyamukuru ukwiye gukora subscribe kuri iyi Gitinyiro TV, ugende rwose usubire inyuma. Niba ari bwo ukibona video zacu tutarakora subscribe, usubire inyuma urebe aho navugiye ko Perezida Sebarundi agiye kujya mu gihugu cya Kinshasa, ategerejwe mu gihugu cya Kinshasa. Wakibaza ngo amakuru nk'ayo ngayo kuri Gitinyiro TV tuyakura he? Ni ibanga ry'akazi. Ariko niba ukeneye kumenya amakuru mu ba mbere, niba ukeneye kumenya amakuru agezweho, niba ukeneye kumenya amakuru yimbitse, hano kuri Gitinyiro TV niho bibera. Niba ushaka ko mugenzi wawe cyangwa se inshuti yawe bamenya amakuru agiye atandukanye, niba ushaka kumenya ibikorwa bigiye bitandukanye bibera hariya ku rugamba imbere kandi by'ukuri, ukwiye gukora subscribe kuri Gitinyiro TV. Si itegeko ngo ukoreho, ariko ni ubusabe. Nkuko tubizi, ikintu cya mbere ni amakuru. Niba ukeneye amakuru rero, ukeneye na Gitinyiro TV, ukeneye notification ya Gitinyiro TV buri saha uko ishize, ukamenya uko isi iri kugenda izenguruka. Twe tuzengurukana n'isi bro. Urebe amakuru twagiye dutanga, urebe andi macano igihe abivugira. Twe tuba twarabivuze kera, wowe bakoze subscribe ayo makuru abarayabonye kera. Urugero nguha ni urugero rw'uko Perezida Neva ategerejwe i Kinshasa. Ugenda ubireba aho twabivugiye, urebe igihe gishize tubivuze. Ariko hari amakuru amwe n'amwe abantu batagenda bamenya, ariko twebwe dufite imboni zikomeye ziri hakurya no hino, ku buryo amakuru cyane cyane y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no hirya no hino ku isi, ayo makuru rwose bibera hano kuri Gitinyiro TV. Twababwiye ko Kisekedi agiye kwerekeza mu gihugu cya Kongo. Reka tubaheho akaperoho gakeya, tubahe tumwe mu tuntu tw'ingenzi twavuze tugiye kujyana Perezida Evariste Ndayishimiye hariya muri kiriya gihugu cya. Twababwiye ko bimwe mu bikomeye agiye gukorayo harimo kongera kuganira na Perezida Felix Antoine Kisekedi, kongera kuganira nawe ku masezerano bagiranye we na Perezida Felix Antoine Kisekedi yo koherezayo ingabo muri kariya gace. Mu nkuru twagiye tubagezaho zikomeye, twabwiye uburyo M23 irimo iratsinda FARDC ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye muri kariya gace. Ibi ngibi rero twanababwiye uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru gikomeye cyitwa Al Jazeera, akavuga ko bamubajije igihe aza kurira ingabo ze hariya muri kiriya gihugu, akavuga ko ziriya ngabo z'u Burundi ziri muri kariya gace zizavayo igihe cyose perezida uzabona ko nta musaruro zigitanga hariya muri kiriya gihugu, akaba ari we wifatira umwanzuro w'uko izo ngabo zigomba kuva muri kariya gace. Ibi rero birakomeye cyane kuko nyuma yo kuva muri Minembwe bakava muri Mikenke, uyu munsi imirwano ubu ngubu iri kubera muri Gakenke, ariko twe ntabwo dupfa kubaha amakuru tudahagazeho. Niyo mpamvu tubanza tukayacukumbura. Inkuru tuguhaye iba ari inkuru isobanutse, inkuru icukumbuye, ku buryo ukwiye gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru ajye akugeraho 5/5. Ingabo rero biragaragara ko z'u Burundi ziri gutsindwa. Twarababwiye muri icyo cyegeranyo twabakoreye, tubabwira ko
noneho igihe kigeze ngo perezida Felix Antoine Tshisekedi abone ko ingabo z'u Burundi noneho ntacyo ni nyuma yo kwirukanwa mu bice bigiye bitandukanye kandi no kutumvikana n'ubwumvikane bukeya noneho burimo bugaragara ku rugamba hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo cyane cyane barimo bapfa ibintu by'amabuye y'agaciro. Twababwiye uburyo mu masezerano Felix Antoine Tshisekedi yasinyanye n'uyu perezida Neva harimo n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro, guhabwa ibinombe bimwe na bimwe byo gucukuramo amabuye y'agaciro. Izi ngabo zimwe na zimwe igihe ziri ku rugamba hakaba hari n'izindi zirimo zicukura amabuye y'agaciro. Ibi ngibi rero ntabwo abazarendo nyuma yo kwirukanwa mu gace bayacukuragamo bashatse kujya mu gace ingabo z'u Burundi zari zarahawe. Abazarendo ni abantu batagendera ku mategeko y'igihugu, basa n'abigenga, basa n'abakora ibintu ku giti cyabo, kuko ni amabandi, ni ingegera zitoragurwa mu muhanda zigahabwa imbunda. Niyo abantu baba basanzwe ari bihazi mu gihugu bahabwa imbunda ngo bagiye kurwanira igihugu. Aba rero ntibagendera ku mategeko no ku mahame ya gisirikare. Niyo mpamvu bahise batera cyangwa se bajya mu duce ingabo z'u Burundi zacukuragamo amabuye y'agaciro, noneho bashaka kurwanira muri ako gace. Ingabo za Zarendo n'ingabo z'abarundi bashaka kurwanira mu duce ingabo z'u Burundi zirimo zicukuramo amabuye y'agaciro. Nyuma y'ubwumvikane buke rero bw'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo n'abarwanyi ba Wazarendo, ibingibi byaje gutuma hagaragara umwuka mubi ndetse haza no kubuzwa ingabo z'u Burundi ziza kubuzwa kohereza amabuye y'agaciro aba yacukuwe ngo yoherezwe muri kariya gace. Baje gufunga imipaka ikomeye, harimo umupaka wa Kavimvira, ndetse baza no guca, twababwiye uburyo baje gucamo kabira, baza kuwucamo kabiri mu buryo bwo kubuza abarundi kuba bajyana amabuye y'agaciro. Abazarendo baravuga bati duhombe twese, niba mudashaka ko ducukurana ngo twese tubone ku mabuye y'agaciro, twese duhombe. Ibi rero ni byakuruye ikibazo, bikurura umujinya kuri Neva. Yifuza ibi biganiro ntabwo byifujwe na Tshisekedi, ahubwo byifujwe na Evariste Ndayishimiye. Birimo biravugwa ko rero bagiye kuganira ku mikorere mishya y'uyu mutwe y'iki gihugu ndetse na Tshisekedi, guhabwa ubwisanzure mu duce bahawe two gucukuramo amabuye y'agaciro, ndetse no kuba amafaranga, amwe mu mafaranga bagenda bahabwa bajya bayahabwa ku gihe. Amafaranga bahabwa abasirikare baba bagiye hariya kuri misiyo hariya mu gihugu bava mu gihugu bahabwa ntabwo abagereraho ku gihe, bitewe n'uko perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe babwiye mu nkuru, mbabwira ko uyu mugabo witwa Neva abifitemo inyungu ikomeye, kuko amabuye y'agaciro ava hariya muri Kongo agurishwa na Neva n'uyu Evariste Ndayishimiye niwe ugurisha amabuye y'agaciro ava hariya muri kiriya gihugu cya Kongo. Yagurisha rero bitewe n'aho idolari rigeze. Idolari ryazamutse, amafaranga aba yiyongeye, we aragurisha, babara agaciro ka zahabu bacukuye, ariko yagera mu Burundi, uyu nguyu Neva akamekinga sure ko ibiciro byongeye ku isoko, noneho uyu Ndayishimiye Evariste akibonera amafaranga muri ubwo buryo. Ibi ngibi rero nibyo bagiye kuganiraho. N'uyu Tshisekedi akavuga ko igihe cyose kaba kamaze gufatwa cyangwa se kakigarurirwa na M23 mu buryo bwuzuye, izi ngabo z'u Burundi ntacyo zizaba zimufasha, kuko zamurwaniye muri Goma harafatwa, zimurwanira muri Bukavu harafatwa, Uvira yari yarafashwe bavuyeyo kubwo M23 yavuyeyo kubw'igitutu cy'amahanga, by'umwihariko abangaba
ba Washington, perezida Donald Trump by'umwihariko niwe watumye izi ngabo ziva muri kariya gace zari zafashe. None na Minembwe nayo barimo barakubitwa ku buryo bukomeye. Felix Antoine Tshisekedi nawe akabona ko za ngabo noneho igihe kigeze ngo zive muri kiriya gihugu. Ingabo zatekerezwaga ko zaza hariya zigashobora kurwana na M23, birimo biravugwa ko ingabo z'igihugu cya Angola zishobora kuza. Ko bimeze ni ibivugwa ko ingabo za Angola arizo zishobora kuza hariya muri kariya gace zikarwana n'umutwe wa M23. Ingabo z'u Burundi zo niba badashobora kumvikana, ejo ku munsi w'ejo twababwiye inkuru. Ibyo byose usubira inyuma ku mavideo yose twakoze urebe igihe yabereye, noneho urebe n'igihe andi wayaboneraga. Uzasanga iyi chaîne ari chaîne ukwiye gukoraho subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kandi umenye amakuru ku gihe kandi acukumbuye y'ingenzi kandi y'ukuri. Ejo rero hari intumwa zari zagiye hariya muri Kinshasa mu gutegura urugendo Neva afite hariya muri kiriya gihugu muri Kinshasa. Neva uhategerejwe cyane mu buryo bwari bwo bwose, byanga byakunda ugomba kujya kuganira na Tshisekedi ku bijyanye ndetse n'inyungu bahabona ndetse nuko kutumvikana. Mu minsi yashize twabahaye inkuru y'uburyo noneho abasirikare ba M23 barimo bararasana ku buryo bukomeye. Abasirikare ba Wazalendo na FARDC hari habajemo uruntu barimo bararasana n'abasirikare b'Abarundi. Abasirikare b'Abarundi babonye ibintu bibakomeranye cyane, barimo barapfa ku rugamba ari benshi. Baza ngo kumenya ko ikiri gutuma bapfa ari uko bashorwa imbere, ababashora imbere bitwaje ko bo barwanira amafaranga, barimo barwanira ibihembo, nyamara bo barimo barwana nabo, bamwe barwanira ibihembo abandi barwanira igihugu cyabo. Biza gutera umujinya abasirikare b'Abarundi nyuma yuko 64 muri bo bari bamaze kwitaba Imana bandagaye ku misozi hirya no hino ya za Minembwe mu buryo bukomeye. Iyo nkuru nayo twarayibabwiye. Ibyo rero nibyo bigiye kuganirwaho, kutumvikana ko abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba Wazalendo ndetse n'indi mitwe ihanganye na M23, ndetse n'icyo ngicyo cy'inyungu zitagifatika za hariya muri kariya gace. Isheni ni Gitinyiro TV, ukwiye gukora subscribe kugira ngo isaha n'isaha umunota ku munota ujye ubona amakuru nk'aya ngaya yizewe. Ngibyo rero ibintu byinshi, usubira inyuma urebe video urahita ubona impamvu zikomeye ukwiye gukora subscribe kuri iyi sheni. Reba munsi y'iyi video ureba ahantu handitse subscribe, ni amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara hirya gato ya rwose ibumoso mu nguni kugira ngo ujye ubana natwe isaha ku isaha, umunsi ku munsi, umunota ku munota. Mukomeze mugire ibihe byiza. Gitinyiro TV iri kumwe namwe ibihe byose.